turagusabye haleluya ebyiri. Pastor, say what? What the first is now class. Pastor, yani mawe. Asante kasa tufashi. Data, tuwa hivi. Ndakwingiza. Niza kusikia. Bwana sasa. Ari tukumbuye. Kabla ya mtizi yangu tugiye kumwanga kupata. Musa tabana kiwe bana. Namba y'umukirisi yawe tugiye gufata umwanya wo kwezi. Hano ni mu ngenda tugiye kwisanga. Bwana Yesu. Unajya dushima Imana gatoya wenda batwita basasa ko twashima Imana. Ukuri kuko umuntu muta b'Abanyarwanda bavuze ngo agaho kari kundi karahaguye. Ariko umuntu ku giti cye n'ubisi buremere bwishimye. Bwana Yesu. Haleluya! Mana we, tugiye gushima Imana muri style yacu. Ntabwo tugiye kubirigisa. Tugiye gutera siporo tugere hano. Bakibara. Baje. Reka babwire. Dore Imana cyuba. William Shiguyi, dore William. Pastor, dore William Mungu. Abe. Jewe sinagize amahirwe yo guteteshwa na mama wanjye. Sinagize n'amahirwe yo guteteshwa na papa. Nakuze papa mupinda akajya tana kanzirika ku giti akajya arambura ibigera akagira ngo gifite imyaka 8. Ni njyewe wakweje papa ajya kwiga muri eterinete ndimo ndakwiga. Na mama yangu ariko yagize amahirwe n'ibintu umubyeyi bita Yesu. Atakanye na Yesu akagutetesha. Akagutetesha kurusha abandi. Reka kirema kari tume tukagenda.